Hello, Tuni Kukinews in Vezose, Nabonta William Nevin, Tuni 21, May 2026, Ahita in Tuni in Zong, Igam Sungova til Dan Ho, Mipin, Ihet Team Nediule, Til Hung Ho, Aban Banin, Hilchitna, Hineu Hitin, Igam Sung Inam Sung Hi Vetna Hile, Pat Lang Manota Sangahi, Boy Lang Hi, Hung Manoti Ding Danahi, Mo in. Tu le tu ahi Tangkhul le Meitei pangkhoma ku ki cha te su min se na dinga hi pan I chan ham khar ya la wa hi in hi zong le hi chiwa ama hon a het lo wa thil hung lung ding pa hi vet na hi le ei ho sanga again thei naw hung sang ding a hin a ji chu ku ki cha te thing hlang chan pi khat no zong a hi in thing hlang mi chan pi khat zong a hin la tu ni a hi ama hon a thing hlang chan pi a Christine chan pi dei lo bola a bol na wa su min sit ding la tha ding be ma a got na wa hi phat khat la ama ho zong Meitei gama ko na hung ki dal se go deu a hi in hi chi ting la chun ku ki cha ten I chan ham khat na ki tho pi na thei ki nei a hi in hi zong le tu a able dan ho hi ivet na hi le chun I chan ham khan ama hon zong gen thei a hin tho ni tiang le ku ki cha ten zong ki het mo sa ding a hi tai ti pa hi mi zo se lungela a hi ta in chule tu ni chun CRPF a hi in Manipur police a hi in Assam rifle a hi in hi chi thum ho kiloi khom na a hi operation thulthut amu dung zui wa operation an bol ven a hi le hi china a hi UNLF mili anama novin ngaban le thal zong ama ho a ko na hi som gup le sagi lang anaman do vihti a hi in gari number ho zong hi vet na hi le chun a khen khat hi Manipur a khen khat hi Nagaland na hi ta chu a hi ta hi vet na hi le chun tu le tu a hi NSNIM hole UNLF ho ki tho khoma ku ki cha te kap ding a hi la vai le su boy ding gamla pi ding ti hi nasata to gon aneva training ho zong a bol khom vin hi ta chu ku ki cha te I chan ham khana hi agam leisi la pi na dinga hi to gon anei jing ve ti hi mo a hi in tu le tu a hi Meitei hon zong I to banga ei zo han lang I to banga government nei zong leo I gamu in chi khat jing zong ake thelo a hi in chule ama ho to iki gam gi pau hi a hi la chun thing hlang la phai chama ki hen jing a hi in a hin la a hian ha sakhat chu a hi le tu le tu ai ki boy piu Tangkhul ho hi a hin Tangkhul hon zong ama ho si apan no wa hi le chun ei zo lo deu hi ake at phat no wa hi pan khom pi ding aso pi asangam na tu nai cha tu masanga anaki ko khom pi nagamina anaki loi khom pi ho hi tip na abolvin a hi le mi khen khat hi a ching a thiam ho hin hi chi zu kham ho kina na a hi lo la kho khat kina na a kei ho ka zaw nom po veti a zong hi thu seina ananei pi win hi ta chu akiloi khom naw ama ho kan khom na UNC ATHU hi chi kiloi khom na a thu aseina ho zong cha ananiel kalu a hi ta ni chi pha na hi I ma cha ATHU ala ho hi ki sei chin thelawa na jing a hi in tu a hi Meitei ho lang zo a hi kun ki novin hi ta so Meitei ho to hin ki tho khoma ku ki cha te chunga khan sit bol na dinga hi to gon ananei vin a hi le pathin lungkim lo je a chu tu ni a jong chu BS CRPF police Manipur police in Assam regiment Assam rifle ho hi ven hi cho si kiloi khom vai ta chu operation anabol vin a hi le thal jong Tampi anaman do vin anti drone ho aman cha man do ho hi mai a hi poin aji chu hi chiwa thal amat do ho keu a hi pon anti drone hi che ho zong chu amat do aban le bom anti bom ho ti chu bom mat do theina
nga bom check na ho hi chu ho chan ge a jong hi anamu do wa hin tu le tu a training chil ha jing lai ho hi a hin chai tiang ole hi chu ho choi dinga hi to gon anei dan wa hi in a hin la pathin alung kim lo je a chu tu ni a chu hi chi to bang thil so ho hi anamat do wa hi ti ho jong chu mo a hi in tu a hi hi chi chung chang hi news za chum chuma jong hi ki sei a hi in hi chi wa thal amat do na wa hi UNLF ni ana umi ti a hin UNLF pi ho hi ni to anamat thawin amani a ko na jong chu thal anamat thawin SLR khat le LMG khat anamat thawin achang jong tampi anamat thawi ti jong hi mo a hin hi ta chu amani ahin mat phat nova thal ho hi ahin check kit nova na dung ho hi ahin check kit nova hi le thal tampi ahin mu do wa hi tai ni chi hi Meitei hon narrative choma a hei kit nova Manipur gam kai sunga police station 2023 a loot anaki ball tilhen police station a kona thal anala do anaki pedo ho si chu kinung recover a hi ti lang zo a he yuvin hi chi su a hi po in tu a hi chi wa thal amu do ho amat do ho hi atha ngen a hi in hi chi police station a ki mando kalbain mai ho a hi lawaile 303 ti ho so a hi po in tu chunga amat do ho hi ga velo chun AK som le gup lang amat do wa 9mm pistol ho jong amat do wa li aban le M21 jong thum amat do wa M4 jong hita chu khat anazawa M16 ho jong hi lilang anazawa rifle somni leni hi izat pi zo namat do wa ni cho hi police station a kona ki gudo thal ho cho an hi hen lang hele tu chunga hi M4 M16 ti ho hi zaw lo helding a hi in Indian thal ho amat do dewa Indian khut so ho jong izat ham khat amat do dewa avet sa na ensas a hi in a hi lawail SLR ti ho hi cho amat do dewa hin a hin la tu chunga hi chi police hon amat do na wa ivet na hi le chun AK a hi in AK chu alhang pi a hi nge aum nai a hin la hi zat atha ho hi police station a chu ki mo koi lo ding a hi in aban le M21 ti ho bang chu police in koi bi se lo hin M22 rifle aban le M16 M4 ti ho bang chu police station a ngai lo a hi in hi ji chun tu chunga amat ho hi Meitei news reporter ho hin a chom langa 2023 laya anaki gudo ho kinung mu do a hi ti a lep mu jong le hi chi hi a hi po in adi ta cho a hi le tu chunga hi Tangkhul le Meitei kiloi khoma training ball ho hi chi ho hin a hin chai tingule hi athal ho hi hop do dinga to gon aneyu hin ti pawang hi gin chat na lien ta a hi aji chu gari ho jong hi Nagaland register jong aumin aban le Manipur register jong Tampi a hi in hitta chu thal ho hi ivet na hi le tu chunga hi sniper a hi in a hi lawai le anti drone ho san ge jong so hungza wa hi le chun hi chi anti drone kiti ho a hi lawai le bom hol do na ho ita chu rocket launcher ti ho hi lancer ti ho hi umbi se lo jo bom kap na hi cho hi lo a hi a hin la tu chunga a hin mat do pau hi kidang ta thil van hoi ta a hin mat do wa hi chi anti drone ti ho chan ge jong hi ana umin a hi le hi chi wang hi tu chunga sepai ho hin hi zat pi a hin mat do wa hi ta in a hin la amat do lo jong hi mun choma izat na lai ding ham ti jong hi het thei a hi po in hi ji chun ku ki cha te I chi theu angai tu a Meitei le Tangkhul KIGOT na hi a hong lol hin kha a hi le chun ku ki cha te igen thei naw hong sang ding ai ti jong hi iga sei no mo hi in chule news in a sei be ki na cha hi le hichiwa CRPF le Manipur Police Assam Rifle hon Operation Abol nawa thal agamat do nawa mini
UNLF mini anamat ho hi chite chu a hi le identified mi ga het thei dinga chu heisnam Thomas Singh ti a kum som ni le ko ama hi khat a hi in chule khat pa chu a hi le Arambam atibin Arambam tom sing ti a hi in ama zong hi chapang cha a hin a live kum som ni le gi kum som ni le ko la a hin a live in aban le ama ni a ko na hi ga velo chen ensas a hi in chule machine gun LMG a hi in hi chu ho zong hi anamat do thawa chule nga magazine ho to Thal chang Tampi zong anamat thaw a hin hi chu ho mang amani a hin mat nova Thal izan ham khat to a hin po zo wa zong hi gam danga ko na chu mundanga ko na hi hita chu firing a hin bol wa ama ho hu do na ding le security ho target na ai Thal a hin ka mo ven a hi le chom khat chu ki kap to na se pai hon jong le thu na na bol lovin a hin la a thal la do ho chu anakinung la zo ta povin Assam rifle le police CRPF ama ho se hin ahin ki po do theivin hi chiki kap to na azong hi mini amat be ve ti chu mini amat be teu chu a hi le khat hi Rakesh Singh akiti in khat hi a hi le Chinga kham Mahesh Singh ti a hi in hi chite ni zong hi lampi ka a chu ki kap to na na a chu operation aga bol malam wa hi le hi chite ni zong hi anazaw tha kitna UNLF pi ho a hi ve ti a hi in a hoti ai le mi li zong hi ama sa namat te ni kum som ni la ko te ni hi chite ni to chun mi li amat thawa Thal zong hi Tampi achang zong Tampi anamat do wa hi ti pa chu hi het thein diwa tu ni news a chu na taung ki the than je a chu hi het thim na diwa neu cha asung lang iga se wa hi in chule tu hin Manipur DGP zong hi ki khel ding a hi tai ti ho zong hi mo a hi in tu le tu a hi chi DGP a ai pan pi Rajiv Singh ama hi Manipur gam kaya dinga DGP tu lai a hi ama hi tu hin center government in appoint a hin tha bol kin in appointment ama hi secretary adinga hi cabinet secretary na dinga hi appoint a hin bol tai ti a hin a hoti a hi le chun ama din muna zong hi atha khat a hin koi deu hin tin hi chi Rajiv hi a hi le 93 beds a hi in Manipur gam kai sunga ku ki cha te to Meitei te hung ki boyu 2023 a patna chu DGP hi Meitei zong hi thei loading cookie zong hi thei loading ti to bang khatna hi din mun ahung pha na chu ama hi center in appoint anabola June tarik khat 2023 a patna chu ahin po to pe atu ni chan ge a hi Manipura hi DGP panmon atu lai a hi in ahin la hichi aman DGP atu uzing laya hichi to banga promotion ahin pi hi ipg ham ahi lo lama hi ipi bola hichi secretary langa security cabinet langzo ahi ahin chon do ham tele tu ahi Manipur gam kai sunga CRPF battalion izanam khanung ki tol beding aban le PM ga na pang ho hichi to banga security khauta hong lut ding tu a hi special force za chom ho jong hi Manipur gam kaya hong ki tha lut be ding a hi ti ho jong hi mo a hi in hi chi ho lam kaya hi hong pang ding dan din mo na hi Rajiv DGP pa hi to a hi chi ho lam kai ding a hi to gon api go no a hi ti ho jong hi mo a hi kin na hi ngaban kit na kuki in pi thupon ga velo hen kuki in pi in zong tu chung hol ha cha thum ki thana chunga kipa pi hin bo condemnation hin bol pi ho hi chu ho chunga kipa thu a hin phong win korat sangma a hi in korat sangma hi dewa hin NPP leader a hi in NPP party ho jong ana pi win chule KJP sinot ho jong ana pi win Khasi Jaintia Christian Leader Forum ho jong ana pi win chule United Democratic Party UDP ho jong Meghalaya gam kai sunga ho a hi in aban le karbiang long Baptist convention a hi in ama ho jong hi
ama ho chunga chong ki pa thu an save ti ho mu a hi ama ho keu a hi point hi chelanga chong hi Catholic bishop ho na san ge in jong tu chunga Christian leader ho thing noi banga ambush ki bola church leader khat hita thing noi bola ki bol dai lo vet sa na condemnation a hin bol wa ku ki cha te igen thei ha san ho hin tho pi na chunga ku ki in pi in a chungova ki pa na thu an phong ve ti jong hi mo a hin chule Nagaland gam kai sunga dinga jong Nagaland CM hi in chule mun chom choma Nagaland gam kai sunga ho lang hi ta politics lang hi ta kiloi khom na ho zo si chunga jong hi ki pa thu an sei ki no ve ti jong mo a hin chule iso pi I u naw Mizoram gam kai sunga jong ki pa thu a phong vin ku ki in pi in pulal do ma hi in aban le a to hom pi a hi lawai le ho lang hi hen he ta chu political lang hi jong le leader ho zo sin tu chunga leader thum ki tha na chunga church leader ho thum ki tha na chunga condemnation in bol pi ji wa ama hon jong ki pa thu an phong vi ti hi mo hin mun choma hi athu seidan he aja chom chi a hi in hi jong le Mizoram state na dinga an phon bangowa hi mundanga wang hi an phong povin tu chunga Mizoram gam kai sunga ki pa thu a seina wa hi ama hon ku ki cha te chin ku ki mizo ki ti hi hoilaya ki jong la khat hi win Nizi chun igam kain aza nen ei hen hen lang min chom pu in jong lew hen u cha khat hi win khat la khat ki tho pi zinga hoilai muna jong lew hen ipo gi ikpo hu jing deu a hi ti jong hi thupon ana bolvin chule adang ho to akibang poi ka ti na chu tu le tu a jong hi ku ki cha te mi som le li naga ho khutna na lai Tangkhul ho khutna na lai a hi in ti ho jong hi chiwai phun do na na ne ven ho se sa nei na lai vi ti ho jong hi mo a hi ni chi chung changa jong pan ila wa taw na ne hin kop jing deu a hi ti ho jong hi ama hon ana save ti hi mo a hi ni chi chu a le khathot nawa akiba lo na khat le in ko khat hi na zala chu mundanga ki seingam lo ho mundanga isei lo ho jong chu iso pi ko ma hi ana save ti a hi in tu chunga hi kuki in pi hon jong hi chi mi som le li ho aphat tu ni chan ge ya shut down e bolwa a hi lo le azat ki phin na i bolwa sit in protest eta ta hi lo le rally i bolu hi ta hi chu ho a i bolwa ngwa hi tu ni chan ge ya hi government in jong pan ela pipon tu ni chan ge ha do na nai lo ji in kuki in pi in press statement khat hin bol kit nin hi chi hi tu ni chan ge kuki cha ten ka thum ho government in ena sa pi lo wa tu ni chan ge kami ka saw ke man ho jong tu ni chan ge ki ha do nai lo a hi ji in 48 hours sung pungka somli legit sung hi extend ki ball bedding a hi lockdown shutdown ki ball bedding a hi tu le tu a shutdown ki ball pa hi national highway ki kha pa hi ki kha zom ding a hi pungka somli legit sung jong kitip chon be a hi ti a jong hi phone do na hin ball win hi chi pungka somli legit kiti hi tu zan na pat na ngeta chu kipan kit ding jing ni khote nga jong hi a hin hla do di lo wa hi le hi chi ho hi chi zom jing ding a hi ti chu iga het thim na dewa hin phone be ke no hi in hi chule hi chi chung cha nga hi neu cha i sei be no mu cha hi le ei ho ku ki cha te hi chi ki boy la ya 13 May ni a ki boy ni a chu mi tampi khothei lo wa le khasim loi a hi lo le bazar kai loi na tong loi tampi ki a hi in melong ho gam sunga hi a hi le hi ho chu sepai hon a hin puiwa police hon a hin puiwa lampia milong hon anatinwa ananung pui ki no hi ti a hi le chun tu a hi narrative chom khana I bol thewa hi in I bol thei pe no ka ti na chu nang hon na hin puiwa nang ho khuna ko na
kami kasa anapui do wa hi in a khuti a hi le nang ho responsibility a hi ti lang zo a hi I pe wa center force and state force zong le ingo wa ngita cho pressure I ball theina khan a hi in hi chi ball lu hitin phateta lam kai hon zong mi pi head team sa o hitin mi pin zong lam kai ho to gon ho hi pateta to sot leuhan hi chiwang hi effective do ding ham ti chu neu cha idea iga share a hi in aji chu tu ni chan ge ya mi som le li in ko hi gen thei ha sat tho a tu ni chan ge a hlilon na ho jong thip nai lo a hi in a hlilon a ka na ho tu ni chan ge a hi a tho jing na lai hen cho I vet na hi le a ki ve zo ji po in hi ji chun ni chi hi kukinam mi pi ipan khom wa pressure hi I ball hat je mungai hi ama ho lampia ag ho aveng hin zo na hung hi chi chu nai cha a ho nai cha a hung lut na ding nai cha hi ta a hin la hi chi wa chu tangkhul ho a hi win a hi lo le melong mi phalo hon lampia mat no wa security ho to nung pui wa pui mango hi ti a hin a khoti a hi le chun tu a hi police hi ta Assam rifle hi ta it's security force on napi do wa hi nang hon nong tha de wa hi itiam khana boina o mai la nang hon mo na ki po de hi ti lang khanai ki sei han lang ki pang lewang neu khat pressure zep ding ham ti chu neu cha lam kai hon I het thiam wa pan ila thei vai le hi chilanga chu bol leu hen ti jong chu idea neu cha ga share back in wa hi in kampo pi town churches fellowship in jong khopi taw khom na ti kin gon a hin nei win hi chi hi ani kho a hi le jing ni kho hi ding May 22 2026 Friday ni hi ding apart a hi le punggit jingka langa ki panding hi chi amun ding a hi le KCBC kholmon hi ding a hi ti hi a hin het sa win hi chiwa hi atam thei pe na kuki cha ten pathin to ki tho a tauna ineiwa inam pia dinga I thu mowa inam pi dam theina ding le igam ikiven bit theina diwa pan ila so ke na divin jong reverend ke hangsing in jong a chairman hi na dung zuya tep na hin bolin pastor Sadmin Thang secretary amanin kampo pi town sunga cheng ho zo si tip na hin nei ti jong chu iga he theine divai phone wa in hi chi hi season ni a hianovin a program ho jong phatita kin gon program ho jong a hin ta do vi ti chu iga phone be ke no hin tin tu hin kuki CSO working committee hon thu so khat a hin bol naw a hi lo le lekha a hin so na khan oga vekit lo han tu nia jong chu social media ina mu ta de wa hi in mongkot che pu ki ti hi tangkhul hon attack a hin bol pan ki ta ve ti ho jong hi mu a hin hapta izan ham khat hi hung thip a hi ta in aning lang khat na I hung boi phat no wa hi chi mongkot che pu ki ti na lang ho hi hung thip zep a hi tai ti a hin lungmong de wa ga ki thei ding hi ta mi ti a hi le tu ni a chu tangkhul hon gala ko na a hin kap ki no win pungni minute nga ti la vela ko na chu nasata in mongkot che pulanga hi thal a hin ka pan ki ta ve ti jong hi mo a hi ni chi chung changa kuki CSO working committee hon a sei ben awa cha hi le hi chi to bang attack ki bol jinga aphat chenga kuki cha te suling ki chat sa numei nu naw suling lawa pangjing ho hi NSCN Eastern Flank Burma a ko na hung ho hin to gon anei jing a hi in hi ji chun a hi theya hi le hi chi to bang numei nu naw ki chat sa community khat la khat ki ka ki boina so sa jinga pang ho hi government in agang theilam pena suthip mohan a khoti lawa hi la community khat la khat ki ka boina ho hi hung sang to ding a hi ti jong hi phone do na ball kit no ve ti jong chu iga het thei de wa in phone wa hi in chule tu ni ma chun KZC lam kaina in kukinam sunga leader ho zo si ana ko khomovin
tàu khom na na nei vin inam pi adinga I to banga pan ila diu ham ti ho sei khom na ho jong ana nei ve ti chu mu a hin inam pi ma khoding sei la na khat ana nei a hi ji chun hi chiwa hi mi pi het theiding le email ma ho het theiding awang I ma cha hi chi to bang decision akila ai ti wang chu aso do po win a hin la hi chi meeting a hi kuki nam sunga leader hoita ta hi lo le tu a panmun len ta tu ho a bon chawin KZC lamkai na a consultative meeting ana bol na wa KIC hall sunga ana nei na wa hi house ho a hi win tribe tina leader ho a hi win MLA a hi in SOO leader ho a hi win hita chu leader kukinam sunga community ho community sunga son ta leader hon lungel ser khom na le nampi ma khoding sei khom na holim na ho jong tu ni a chu KIC hall sunga hi lungel ser khom na ho jong ana nei khom ve ti chu mo a in mi khen khanin ipi thu thu na nei ham a hi lawaile I to bang thu sei ham ti ho chu ama hon jong a sei do lo ji win ki sei do da jing in tin hi jong le inam pi khana din khoma tu a hi izit iveya gal nei ding dan din muna ki a hi ta ji a chu I leader ho jong khana I din khom diu khana I pan khom diu lam khana I zot khom diu a hi ti pa chu a hlang pia an ha sei pen a hi ti chu I ga he the ne divai phone a hi in tu hin nui chat ta khat ga sei kit law han mi tampi serious ta diu ka ta sanin hi ji chun chom khat serious lo ta in igam sung inam sungova koi hi ham a hi lo le koi chu koi ham ti hi ki he chin bi se lova hi zong le mi pi pui che chawai ni aumin manipur gam kai sunga khat tangkhul lang a hi in khat na kuki cha te nam sunga a hi in amani chungchang thu ga sei le hen khat hin 24 hours sung CM ni tu sa aven pungka som sunga kuki thing noi ho zo se ka chai ding hi ti hi thu sein ho anane na hi le mun choma chu ana viral he zengin ngi chi hi asangkasar a hi in ama hin aseina a chu manipur chief minister hi keiman pungka somni le li sung ti chu ni khat ni pu sa lew chun ku ki cha te pungka som sunga hi a thing noi zo se ka chai do de ngi ti a hi thu phone ana boli ti a hin a khoti a hi le chun ama hi communal momong na athu chei chu hoita gel lo chun mi khan khat chun he thim lo mai the wa hin a hin la hi chiwa athu sei pa chun a attack pa a hi lo le atu pa chu a sei do hi so angol na khat chuna a lungel khat ki sei do ti na hi so aman manipur gam kai sunga 24 hour atu a manipur gam sim tu minge manipur ki to na ding khat la khat chen khom theina ding khat la khat ki to ta a chen khom ding ti pa chu atup hilo bi chu atup chu a hi le ku ki cha te pungka asom sunga chai ding bo wa sei chu tua jong hi a ham do si le hun ai pi bol do ding dan da na center force ho ki tol do vin ke ho le ke ho ki bol vinge ku ki cha te ni iza ding zawam pungka iza ding zawam ti a hi a phat chenga hi chi topic mangcha hi muntina hlang sama koiman ima akilo lo ze a chu ama hin a hi tam a hi lawai la ka sei adi hin te ti a hi nasata panga hi chi chu a hin se en se le tu a hi pungka som ni le li sung manipur CM hilang kuki cha te pungka som sunga ka chai ding hi ti pa hi a hin sei do hi chu a hi le hi chi hi tu le tu a ama lungel pa chu isei ma bang wa chu manipur su phatna ding manipur gam kai sunga chamna sim ding chu hilo chu adei pen chu adei chu manipur gam kai sunga kuki cha te tha chimit ding bo chu
atup le adoi hi chana hi chi chu a hi in aban le ama tup le doi khat hi ahung lung ding 2027 ting la hin ama hin hi chi litan gam kai sunga hi MLA zong a tiat nom aban le MLA tiat han la MLA kai zong le CM tu zo lo ding e hi za chu CM zong ka dei ti vet sa na hi chu hi chi wa thu se yo na hi chi chu a hi in tu a hi mai te ho to zong relation na sa ta in a si mi ti ho zong mu a hin alang khana i ho langa iku kitchen pi pau Michael lamza thang kuki ka hi poi ti a phat chenga seizing pa hi chewa jong he ama sapena se thado are not cookie ti kit na lai so thado ho hi cookie a hi poi ti a hi in hi chi a hi I chan ham khat inam sunga mi tampin kivet nom lo ai a thado chu kivet da a hi pon lamza thangin thado cookie a hi poi ti a sei ja chu ama thimo changji a hi in tu le tu a aman a sei jong hi mi tampin thado chu cookie a hi poi ti hi apomovin Meitei ho to kicham ding deina a phai sunga jong a hung nung lut kit gam ta ve ti jong hi mo hin mi za lut hitam koi lut ham ti ho wang chu a ki hol pon a hin la tu le tu a hi ama hin Meitei ho a kona hi thado chu cookie a hi poi ti topic mangcha hi campaign abola kuki cha te hi phai sunga hi kai lut jing ding ati a hin la Meitei hon jong a dei pen khat nu chu a hi le kuki cha te hi lamza thanga kona hi mi izat a hin kai lut zowa itiam khana boina la ki that theidem ti pa bo hi to gon ane wa hi in hi ji chun kanam mi te ho ikichi thei de hi lamza thang lunggela ilha lo de wa hi ama jong tu a hi nom ta kom thei Meitei ho la free ta kom thei ati wa nga khu agat lawa a hi lo le het pi na lawa chu Manipur gam kai sung a hi lo la Meitei kangla kanglei pak ati Meitei ho na sung si se a aga jiwa nga khu free ta khulai leng theilo hita chu kichapum puma khulai leng Meitei hon jong a khen khat chun tup hi jong le atam zo pi hin kuki machani ti a hi thadinga atup jingwa hi ti pa chu het thiemu ba I ho jong ikichi theiwa Meitei gam sung the value of that kiti hi ichot lo diu hi tu le tu a gal ki chai nai lo a hi zin ikichi theu angai ti pa chu iga sei phong kit no hin tin hi chi chan chu tu ni ku ki news mangcha a igam sung inam sunga thil dan hole thil chi dan ho mi pin jong he theiwa ikiven wa pathin to idin khom wa pan ila jing theine dewa hung ki hel che theinaw chi chan chu hin tin tu ni ku ki new sin ve a hin ngai hlo zo se na chung chi win ka ki pa in na bon cha wen pathin in phat thei na bo jing taw han